and therefore I believe it's almost if he's here with us. Well, the preparation has been as we usually do for any other game. We try to prepare the team as best as we can for the next opponent, study them, and has been exactly the same as any other. That's it. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Saya mewakili pemain. Tentunya kita telah mempersiapkan ini dengan baik dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga tren positif yang kita lakukan di pertandingan sebelumnya. Tapi kita tahu itu tidak mudah karena Madura adalah tim yang cukup bagus karena di 5 pertandingan terakhir dia belum kalah karena dia datangkan pelatih bagus dan ya kita lihat besok. Tapi tentunya kita sebagai pemain akan berusaha untuk memperlihatkan permainan terbaik dan tidak lupa kita meminta doa pada dukungan supporter untuk mendukung tim kebanggaan kita dan jangan lupa berdoa untuk pertandingan besok. Itu aja. Terima kasih. Regarding the fact that coach is not physically here with us, he's very involved in all the aspects of the team. He plans the training with us. He watches the trainings. Every kind of planning, every time of communication regarding the team is made with him daily. So he's quite involved on the team. It's guiding us all the time, and therefore I believe it's almost if he's here with us. Okay.